Arita njira ya kuitana murimu wa COVID-19 na guteithiriria borithi aria mararangira migiko ya kugiria andu kuingira kana kuuma Nairobi, kambuni ya Kevian Kenya Limited ni itamburukitie guoko gutana kuri borithi kaunti-ini ya Kiambu na njira ya kumatuga na mai ma matunda hindi iria maratabania miriungo. Nituraheana products ya iria ithondekaga ta mai ma kunyua, juice na energy product, tukihe thigari iria iraman roadblock na police station ciothe na police post. Minista wa ugima wa mwiri kaunti-ini ya Kiambu Samuel Murithi augite borithi kaunti ino nimekuguneka na njira nene, guku akiuga aria manyitikanire na urugari ukirite githimi no marathi na mbere na guthurimwo. Nituroya temperature na nituronete ginya members of the public kana aikari a matura maya kana aria mararika kuhitukira kuo ni marakoparati na our authorities na tukahota gukorwo tukimathima. Ni tukoretwo thiini wa roadblock icio tupikite kesi thathatu iria cikoretwo ciri suspected cases ni tondũ na higher temperatures na tukashiga thiini wa quarantine center. Maya magithiaga na mbere, thirikari nene ni tugite ikari makiria ma 5,000 kaunti-ini ya Nyandarua na uteithio wa irio hamwe na indo ingi cia kwigita homogwati ya coronavirus. Aria matanyitwo kuguneka na uteithio uyu ni makiria ma ikari 5,000 aria mahatikitwo ni ukuru makiria o hamwe na aria mena mawathe ngurani ma mwiri. Alafu tuna hawa watu wa disabled, wale hawawezi toka kwa nyumba. Tuko na data yao yote na hao wote tutawapelekea chakula, na chakula yangu mimi sipeani na huku nje, napeana naenda kwa nyumba kwa nyumba, kwa sababu lazima tutii amri ya serikali. Akiamukira uteithio ucio mubunge murugamiriri wa atumia kaunti-ini ya Nyandarua Faith Gitau ni acokeirie thirikari nene ngatho ni guteithia aikari a Nyandarua na makiria aria mena mawathe. Kusema ama kurudisha shukrani zangu za dhati kwa hii serikali ya Uhuru Muigai Kenyatta, kwa sababu ilipatia ofisi yangu shilingi 522,000 ndio tuweze kununua masks, tuweze kununulia wale watu wanyonge chakula, kwa sababu hapa kwetu Nyandarua tuna wazee wengi sana ambao hawana nguvu ya kutoka kujitafutia chakula. Hao ndio tunapatia chakula. Aikari agiaria magunekete no teithio ucio ni honge cia ugitiri o hamwe na atwarithia a boda. Na kuo kaunti-ini ya Narok, andu aria akuru mekinyirie bengi-ini ngurani tauni-ini ya Narok niguo kwamukira mbeca ciao cia ukuru. Na waria marutaga mawira bengi ici maugite mauma na ihinda iritu kugiriria kuroya gutukana niguo guthingatithia watho wa kuraihaniriria. Sisi kama upande wetu ya administration tumeweka kuweka mkakati ya kuensure social distancing na watu wanatii rules and regulation. Mnavyoona hapa tumeweka hata social distancing, tumeweka kukalisha hao kwa distance ya 1 meter na watu wakae mbali wasije wanakusanyika mahali moja. Amwe a kurwa ya mamukirire mbeca ciao kugerera thimu aria angi kuhitukira kandi ciao, guku urugamiriri wa bengi ya KCB ukiuga mubango uyu uguthi na mbere nginya kiumia giukite. So inaweza enda this week na ikienda sana labda next week katikati inaweza kuwa ikiishia. Kwa hivyo tunaweza enda wiki moja na nusu. Handu-ini ha Kameme TV ritwa rekwa ni Wambui wa Maina.